Imadian poj ba mo Yesu ke pe o yine nga yit meling poj ba mo gon ke pe ko ba kene diek mo gon gij mene nyu de nga ji diek gon ba ka nyeling ba gon diek mo gon ko ba kene diega chwaga nye lingo gen ka ji mo gon ruwa ni ba ka mi gon go ko ben kene ngani yit meling willing kanyo ko kan poj ba mo jok ka dong ba mi gon ya cha ko mne ke wong ke ba kane yara ja mangain mo wiyan o jok pojan ke beri yara ja mau mi ak yot mangain ke beri mo wiyan o ya ko ba kane poj ba mo Yesu Kristo we ya ko ba kano di siangtin bong kal ma bong mel o bong dan ma mel ba ko no yi ko mel ba den o mel ni ana kal Yesu o ba gach mena nyud kre tega peri ako ben kini yin kiyan wa ba mel ka pe kompen komla uya ba kemer do ko bani kene mer mena mega won mer menini ban kemer mena nyimu yo ko komla mogni ba jam maga kama Yesu ke berri kon ke nena gogi ana nengi kemer ana ko ke ni bo mel ke pe kompen kan ba en ko mogon da ko ma ko bin ke berri o da ko ma ko be je ke berri o da ko ma ko be we lo je ke berri o da ko ma ko be na en juanga cho jam ni ben jama ko be ko logo ba pio we ko wala logo ba je ko wala logo ba we lo je ko ba ke ni en kri kon da ko ma ko ben ke berri ke kala ko magni ba ke ni yin ya chengon mong ko malongi ke kwan ke chengon de chantin ya dware ke ni owa ko jwa kwajmen mena adwadian ke no o kale ka nyolingin owa ko yakiel ke ba ke ni wanjok ko bonut ke jgon dojo ke no ko magni login akwaj gogin akwaj nimi ka ko wan kene page won kwachu won ama wune doj kene okop mako nuri ayudi ke wan okop moni login akwaj nimi ka ko be kene biwiya wutien atiede ke jama pagi go yeje pin kayo mogi kene kayo komne wan kene Yesu cha chwete chwala jimango tienga atiede ke jama pagi meni ka duke yi kayo dinda gime pego ke pioi gijma dalin men babol kanya be ni na ko ken wo yanen ya bi ke gijmana apagan yan ya dalan ya toro ye ka go gine yin menini ba kene ko ba yudi ke wan ke bol kanyini gen ayeyin alogin aba kwach o gi menini en ayudi Peter bol kanya yoro igo ke ba gina go gen ba kana cha ka kiu ke bol Yesu Kristo we
ka bol ka ni ka Yesu Kristo we ka lo do ban ga Peter ge jamani ka mo yor ge ni bo ge jok ka yom da yi kon kinda nya ne ga yor pio ana ko alunya gwet ga wanya ko ka wun jama pegi ko mi de wun ke pedun de ka lugen le ngugen wiya ke bol ka ni jam ni go kwanyen men ba gina yo de Peter ke bere gon gina biya pego ke kom gon ni lengen Yesu Kristo we amuja ke chik mogani daji magir di chang tin men ba chang jok daji ma ke chang jok ogo che ka gen ka ya gen barga kat de men ba kan jok ga ba ka ni wen jok cha yi po nya kene chang ji ba ngalo rok me be de di Yesu ko kani e bi ka be ti mo rok meni nyo de kani ko lo kan jok ke jin ke ba orok mana je potin i ba we ke pa kani or jok ka kanyani kan jok ke kanyani jok to la yin ngana on pote jorokan ko lo orok mana gogin ngedo orok mana gogin wi yin o tiem ko jok gibda link won mena pongan gibda de kade kan jok ya cha yi ko kene wan jok cha yi ko ba kene Yesu o ko no ben ka be tienga tir de bi ka be tien orok gejeman badan ko ko jo akanyini ko mong ni ga yi wan mi mak angwan gaj maka ko be Yesu ke ko ba jala kat be pid ke biel ke pot men ako keni e jala kada acha pid ke biel e da biel adem ka jamwen ko mo ga pid e ke dem ka jamwen kan mana yang mal ba kene kaj ma ba kit akam ge wan kaj ma ba kit wan mana go ranga kan ni ba mak kwan ma ga dadar angwen kwan ma ga nyinga ton piar dabit gidi piara yow bene ge jaman badian keno waka da ba kwa ke ber ko bonur ke kaj ni pe da ngwen ke kaj ni wan jop wan kwer ko ma no ga nywa ga changa kiel wan mana changian cha ko ba kene e da pio ma wa do ko wol yo da pio ma wa do ko kot o da pio ma wa da ke kit da pio ma paran ke lamat da pio ma paran ke yin de ke wan man ni pe da bi kere ni ba pe da man ko bi ayang wan man ayo ya ka ja kiel e pio mana per ke yo pe da ji ma per ke yo akam Yesu ke ni e ji mo ni won jok mana nyelingen da we loj manya bi manya kal way mani wok padgen pio mana par Yesu ke yo ka ko be Yesu ke nda pio mo par ke yo ji ben ke cha ke gon ke legen pio mani ni ko lo yurum ke yo ke jamat a chad ayang yo nan ba kan yo ka inen ke jamat chad yo ni ke kitgen ke bedegen pio mana par Yesu ke yo pio mani
ba kene dan menin cha nyon ama jama chet ki yo ben ga cha nyon ke bang menini wodo akwa ke ber ji mo nyon ko lo ga nyon ba rum ga chi nyon lo ga jam ga na nyon ko lo ga na nyon ki yo diam ke go cha chet ke yo ni yo no chod gen pe de mo ni ga ye chod ga go kom ni kal ka len kom gen o kom mo ni ka len ga kom gen ga cha yidi ka gen ni gok mana bi ka pel ke yo ni diang mana bi ka pel ke yo dan mana bi akale yo ba ke ni pe de mo ni da jam chot mani chup ke de pe de ni pe de mo par yesu ke yor ba ke ni e we loj wood mana lingo jini e wood mani ni ka kala we loj ke pe de ni ana ko ma ka ni قال حيث يزرع الكلمة وين يسمعون ياتي الشيطان للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلوبهم وود من ألين كادوغي كيكن كابيجين كني باما بونياتين كابر كاكده كن وود من بونياتين كانوا جالا دا من بونيا ينغا ba kene ka wono golgon wor men ni bon ka ye pat kene bon ka ko kerio de e cha wil ana ko ma kene e ni ka kal wor men ni ka kal ngo e ka kal we man ko lo yin wor men ni lingi ke ken ni cha wil uji yi do akwa ke berri ke ba kene piu mana par ke yoan piu mana ni ba ke ni kalinga wot e wot mana ni ke bol ka ni wolo ni cha ben wot mana ni ka kalen wolo di chaltin go ga yi wulwi wo wi won ji ma ga nyonan ji ma ga rum ga nyonan ji ma ga chodan wo ya kwat ke bergen lidi kom gan wo Yesu Kristo we ka luk ningen tunga de yin ka we gelid gan e ko ba ko bin ya kwat wo wiya ji ma ga pon ke kan kan ni we yodo gen keni ped maga apor ke yo ped ni da we magia yede gen we mag ni do achet ke bang men ni ya kwat ke ber ngich ke ber ji maga po ke kanami ke pakani ji cha ben e kan o ga chiga pon o ga cha dog yede kalgan o ko ba pon gaba midgen o gaba bede ke mogoni wil wi duong ke yigen ya kwaje ke bere ji ma point ke kan nengen ke ngich o ji ma ka min ke pedgen por ke yo longen ke kon wo Jesus poj ba magi ka dong ba mi amen piu mena bar yogen piu mena para kikit Yesu okobania keni eji ma pedeken nakit
ka kobi yesu kene na kit ke wanjok ped mogni kit e genye tor a ko jok ko mogni gana pongen ko mogni gan akoma e wanjok kene gana ba ban mana tor kijmeneni piu meneni gina kama yesu ka kanyini ba kan e piu mena per ka kidan e piu meneni ya en kerikon o wil piu ni padayin bede ped magani en anyo do kanyini akaman e ganyi ka linga ka wuot men nyi ka yegen ke bol kanyini ke mede piu wuot meneni mana lingen chiga yegen ke bol kanyini e ped go medo dina ni tuba ngoket ede wuot meneni banyi kad e betegen banyi yegen ogo ba gi pen ke betegen benakam walakin laysa lawma as fi zawatihim بل إلى عين فبعد ذلك إذا حدث ضيق أو اتحاد من أجل الكلمة فللوقت يعثرون وود منني ونا لينجين باكني وود منني كادي غيما تشوبا بوران يا اوران نيبي اوران نكا بينن وود منا لينجن تشيكا كالو اوران ني كبانغا iga bonga biergen peda magani ba ji maga yeso to ke bergen genu do ke kan gacha link wod ke kan gacha wur ke kan genut ke nyak ke kan jok gacha ka ba ke delwe man nyi gok ke kan we tiamacha kanyo bene ko nyomien jamo ko ngomigen gachi ya yoga ya malni gacha yoga ya malni ana ko mukani gancha ye ka bol kanyini de ka bene e keno okomni bet kabin orang bahkan ke bol kanyini orang mana nyebi biya kala en orang mana nyebi gijman nyugo ngadaman ba orang anya kalan jini nyi yere ka orang jige de ped mo per ka mogna ped mo ka par ka gidan ganyi yere ngadaman ka orang mana nyi kala ngadaman ke bang menini yado ayiko bakani orang ko ngini jamana kongin yin orang kongin yin ya cha yiko giana kongin yin ke ba yesu cha ko kayni gal iza hadatha ضيق او اتحاد من اجل الكلمه فللوقت يخسرون orang mana nut mana wiyin o ko jo wiyin o joge wiyin bana cha nyudu kene piyowi ba piyo mana kama yesu kanni kene piyo meneni perga kit o piyo mana perga kitan ba kani ya en kari gona no bi o log piyo meneni e ba yin wo wiya daji menut kay kan mi di sangtin ganyi cha nyak ke del mana kom kan ba der we go wur kay kan mi e kan do gudu kwer kay kan mi go kwaj ke berji ke berigan go chung ke bol yai mi go pon de ke banga bere kene pedgen nu de ba kit ganyi ga yere ngad man
ke jam mang nyingo ngad man ke kala jeni raji mako bodi chaktin kene kuong mi kan ba chugo wi yigen kobi e go midgan o kuongan o midgan ya kwat ke beri ped magani wo Jesus kene o pedani willinen ayin ama yiko kene pedani ped maga wado ke kid ba yino bi otoro kede magani yin onengen ke pyo mena ba yin wo Jesus kanya dogen ya kwat ke bergen ya kwat wo wiya ke bolkan ji magani yi orang gede chantin ongi no yikan go kujo ken orang meneni ago ga ngad man kapa keni word mena yang yikan word mena yi yo okal ke padgen ye ba che kwa ken orang meneni ngin ngan degi mena kwa jan wo yeso ba ken nyinga yebyin ke ko maga ko bi kanni ken orang ni kala ngad man ni kala ka nying word mi mena ling yegen orang meneni orang ne do ayere gen wo Jesus yabe nyingen kan nenga ke lum mako gan keno yin kad ke jammi yin anago wo Jesus Christ amen pio mana ba dagen e pio manini per ka kot kalaga lang yorin ido aka wanya lang gina kongo lang ba ichika mai lang per mga per ka kot anganya ko gen gacha tu nyingin kalaga ko bu jok o ko bi gen gina kongo chuba ka yigen ba kane yibamen pede magani ka kam ga yeso kanyni e giji mana nyen ko gan bede pede ni ba kane e gan ganja gana wen ganja gana wen ga wenya ngo ga wenya kar ke jama kone pede gan yo mana nyen khal jini yo mana nyen yara jini ngan man acang ganu ga kan ba kan ganyi yar ka jama kono pedgen kala nyudugan o pedga kunu jamni ana kama kini wa mum hadha alalam wa ghurur alghina wa shahawat sayr alashya tadkhul wa takhnaq alkalima jamu kompeng jamu nuru kompeng bana jam magni gana maro ajini o jam magni gana nyakala ngad man kapa kana o wot mana lingen wot menini twitch وتنغ الكلمة وتصير بلا ثمر بدني بندان ملون كالتوم دي يسوع كريستو وي بيو منا كم يسوع كني بر كيكوت بيو ني بندان أكيد ملون كالتوم دي يسوع كريستو وي أمنينغو aye ki Yesu Kristo we ke changi yi ki Yesu Kristo we e changa menma ba ka ni piu menni bongdan malwang ekal kundi Yesu Kristo we
kar kiye ba gi me per ko tek jam mo nyan ben jam ne per ka tek kiye shahawatun sayr al ashiya jam mo ni atinini e piu mena kom kene per ke kid ba ranye kaliye e piu ni de piu ni piu a per ke kodan ba kene piu ni ba jama chi kal ayole ya kar ke jam ben mo nyan piu ni jam mo ni gen adwaden e ka kanyini ko bo keno kan ji tungo de job bogon ke yipa de gen yipa de ni de shantin ji nut me gijemenni ogo ke yipa de gen ge ba go ke ko bi yel dan ge go ga ko bo kene yu ke de job yu ne nga job yu go ke job kene yu go ke job bong dan me yel ke jeng pedeni ge go ga jam mo awegi ji jam bar ken ge yot jam ko na ke pedeji jam mo ni aigen kop gen yesu cha ko kene pedeni pio mena per ke ko pio menini ba lo nga kaniji tungu de yesu kristo we wo wi won ya kwach ke bere pio men yingan wo kene ka ponyo woni ni cha ko kene mana ngat gaje yam ama pio kon per ka ko cha ko kene ya ina kom ka ponyo woni ba kene ya ina wangnen ba ya ina gat kepakani word menini badoden wiri ke yigon ya kwaju wo wiya pedani nyudre kan yina ko kani ba maj obedi ba maj ko de ben maga chung ka boli ganyi rabin ke bang menini ya kwaju wo wiya kene ko mag ben we garabayin wo Jesus Christ poj ba magi ke pa kene idwa yel dan ya kwaj wo wiya ke ba ji maga barum ke ko bi yeleji we nyingi yebin ke ko piu mena war ki apor ke kodan piu mena ba go ke ko bi yeleji piu aparin kene benyi kan ke ni bangdan makale ejlagmi ya kwaje ke berji maga pon ke kaja pon den aban maga ba go ke ko bi yeldan maga barum ke ko bi yeldan ye bi nyingen ke ko pioman wo Jesus Christ amen pioman achan ana ko me yesu ke ne pioman ni e por ke lamet e ni kana ke nyol gog mena gogan ba ji kalen tungu de yesu kristo we da ji me ye ke yesu kristo we e ni kan ke ji piara de ni kan ke ji piara bikel ni kan ke ji mi pio menini enago ke ko ba e ila ko ba yaldan yedwa yikop kene nyari manut koyen doj ukalin Yesu Kristo we doj kenu yugo ke bere ped magabak apor ke kiden o jog be opedeni go wilen
eba yin doj kene wanyman dog rangin ke doj piu mena ba ko den bene piu lot gage chikon bangdan makal elot Yesu Kristo we bangdan makal piu mena ko Yesu kene por ke hit chi Ayub ba akel kal pedani ya kujwo kal ped magana ngwan mo ko me wajok ke kanyini kene da peda ngwan piu mena por ke lamet ke piu mena por ke khot ke piu mena por ke kid ke piu mena por ke yo yirum ke pedani changa kiel kologa yinorum ke rekan ya cha yi kob kene di changtin dogi rum ke rekan kai sharin iba a piongo ke kelpeni abayin ke ba Yesu kanyini ped mo gana ngwan bene pedeni gana nudo ke kan jok di changtin ped mo gana ngwan gana nut di changtin ke kan jok kanyini kan jok ped mo gana ngwan cha yudin ke bang menene kalau ped ni go ngin yulo ngkwat ke bere jini ji mo ka pon wot e ga ja ko kini aga ngat ya ga na kom bere jini ped gen ana ba ko ji mo ka akom kene ka ngeling ko wot ka ngai ka orang ni ben ka orang ben pedeni kana kama Yesu kene ge wado ke kid ama orang ni oge rung orang ni o ko mo ne ko bali yegen ko ni jiri yo malange bin pio mena par ke yo ba kene mena na ke kere anyi ci ben o wor meneni kalen anak meneni apar ga wing kanya ka abu gaj mang ne Yesu ko telma to yura sama wa kalato jiben maga yam eikan pedagan ba angwen o kom ga kidiga yow maga akome e Paul ke ma akome e Solomon kene e peda ji maga jiage na wol gulbal muluk galbal malik مثل جداول المياه في يد الرب يميل حيث يشاء وجو كويو نغن كبيو ما بركيم كبار منني بيت أموين نوت وكم ودا يوكي دي كيتا كوكا بيكيل بيت مغني بين كنا بيكيل أموين مك كايو أكيل جنودو كي كان دي شامتين genudo ke kala jima ko poñ genudo ke kala jima ko wor genudo kala ji mako akal wona jok ke kala kal gena ban genut de gi mena ñoot ba jama ay choba kawuma woni jok ke linga ke yiken ya ca yi piech amen akalin
e Yesu Kristo we ka Yesu yen ke chingi amen ngo aye ke Yesu ke chingi o yin ye ke Yesu ke chingi men Yesu aye ke chingi men kolo ke dier Yesu aye ke chingi dan mana chingi Yesu yinen dan menini ana kam Yesu ke kanyini kene per ke lamet lab ke pa lab bere ba lamet da jam magir ma ka lo ke rikon beriyen agolwo lel mo kale lamne akalwo jam ma mane kena o choga ba biel ba tui kirejo jam ni akalwo ben amena chingo Yesu Kristo we kolo da mani ngani di changdin ya cha yiko kane poj ba mo Yesu ke ber gok mana agwog Yesu ke ber da no manini ke pakani Yesu okobo ngana kali ni ye chik maga chagi ke Yesu ba kene yin yu bedo ke ye wo yedumu samarakum yu bedo ke ye okologa yina kan keji chik maga muji Yesu ba e ubi bedo mi ka jam mo ka bayen ka gere ke bedo ka jam ni go kelewo yu kiden e lui mi gon ka chongo ki jewo ke o yigo ba biel me diu ba bang chongo ra o go mi go gen kere wo wiya ya kwa ji ka ber ji magalin word men ka gin mana kwa ja ka yi ba kene we wan men ni rangen ka yi kob ka kan ponye gen ama bene yin aba jal ponye mi won wo ben wo ba talamis magi yina ba jal ponye wo Yesu Kristo we ke ba mane ya kwach kene wi en ponye yin ke yi wani yina ko gaj magani o yina te ko mo ne ke yalo ke doj dina wang gaj magani ke doj ke ba mane ni dana mane ni chi ba chengi ke no word mane ni go dog liden dog kala kom go kere ka wi ko bin karango wodni ji maganu ye yin ya kwaje ka bol kan wo jo wi chungorum pin ka bol di changtin pet ga nganyan e ga nganyan ya kwaje wo wiya we lidu kun yin ka bol kan kabi nyudre en ina ko ba kenya yi chunga dabab Asia tuom kita ba mi pio ke ngani ye pio go yin yubi e pio manini ke ba manini ke bol kan ya kwat wo wiya ke ni way magi we ka ma yin bane ke ni way magane gano o wi dan ko gan dan long ko kane bi e beda we ni uri kom gan ka bol kan wo Jesus ya kwaj wo wiya ke bereji moga leng penyanan yina ko kane ngan adware bed e dailet o mara yiko kane o ngoni penyandoi ya kwaj wo Jesus wilidu ko magni kene ena atingi mal ka beri yalaji atingi mal keno je kala kunde yin atingi mal keno yilajen atingi mal keno bedenen ke yikot
atingi mal obede jima akiel gogi ke tamo kere ko na ma yiko ko won wo ben wo mel wo per ko mel ko logo bongin bat umal bang gogon wo wiya de shamtin daji me bedegen ciga bat o gangan wo kene gijma wange e bed mi gen bago yigen ke kalagen daji mako bo kene ko logo to lo ya kwa wo wiya nyudri gen yina ba yede mi gen poj ba magi ka dong ba mi ji mako leng wod men kedi ya kwa je ke bergen kene o yu ko bo kegen ama ko ba kel gija kel mena kal lebi ka ka de piu dan ni wilo e ko mong ne changa ko ba kel maga nywa ga genen ba mangen ya kwa wo wiya kene ji mako leng wod men wegan o shargan pergen ba a piu men ngo ka kel pedne gena ngwen wo Jesus poj ba magi ka duang ba mi gogogi ni ka de yin ka winyingi olej ama yin abara daror ama yin abara daror wo Yesu Kristo we amen gid yogo bedewun wu ne nga jok ke ngany wo o kom ga yang wanyini wo yodun ke do shar ke renyang Jesus Christ amen wo yit ket